namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel yeah namuntlha of course I believe I believe ku ta hi kha hi tlhelela ka beef ya Gagash and also Bliss Boy yeah ni nga yi katsisa sweswo in overall yeah last time loko hi update a ku ri ti 5 ta June so a swilo swi hangalaka Gagash already yena a swi tshikini so Bliss Boy yena a continue a beefa and stuffs like that. However, late hi ti 19 ta June Gagash fika endla a live yona yi complicated swinene because lately ni vona kha bifa ngo hi masivi na yin'wana video ni yi tshikini because like what tumbela but I feel like I have a hint of what he's saying so a hi pfuleni hi yingisela swin'we let's go man material ya man alolo buka ntlambi n'hweti hinkwayo week in week out kan tlhava ni teka 10,000 ya dya teka 8,000 ya dya anuma a ku na deposit swa mitlangu swa deposit loko ni ku tlhaveli ni ku fambi ya dya a ni lolowi swi endla sweswo you know why rata ni tirhelela vanhu ni twa ku vanhu va swi twisisa ku ni famba ni ya kwihi sweswi va ngo loyi wa i dya mali ya tintlambi yini exploita tintlambi swo ta swi ta vona hi vanhu vanharhu nyana na ku ri na hi rini kaya ya kwala ni kula ni twa ku hi ntiko kwala swo fa swi vona nyana vanhu vanharhu nyana laha a ni like ove khi hleketa recently a va ri ku bifaneni Gagash na Makhadzi na Bliss Boy na Makhadzi a kha kombisa ku Gagash exploit the artists hi fike hi swi relate na mhaka leyi ya ku humelela sweswi a ni hi swona Makhadzi leswi a kha kombisa swona so yeah hi toko group yale yeah mara Black Myth nga ri that deep mara I remember ku na post leyi I posted Mkhaya a kombisa ku xinjhani lexi fana na nkulukumba wun'wana xo vukula ntsena a xi na swo khomeka and stuff so hi ngo loko ni languta mhaka leyi ni twa ya ngopfu ka Bliss Boy ngopfu mi ta swi twa loko se ka video ya mahlweni ku why ni vula tano ni twi na ku a yi direct-wa ngopfu ka Black Myth or J John futhi J John i lokulo ngopfu J John i lokulo ngopfu na yo mhaka leyi I mean like dimene English boy was swa ku no ku na stadium start ni twi na J John a power xilo ku yi kombiseni loko swo continue this way a brand ta veta very solid defined loko is a win against Gagash kahle yi kota ku huma outside Gagash the same leswi beni ma nga swi endla Gagash yena a vuya ku hi yexe not we so ni twi ka yi le ka J John mhaka leyi ni twa yi ri ka Bliss Boy hi marito lama nga va kombisa kusukela ka section leyi hi landzaka yeke yona sweswi let's go na sweswi na ha vula ni vulavula ni nga repeat when two bulls are fighting the grass suffer grass na sweswi na ha vula umunye oyedwa njhani na xikhwameni a nga va kahle mihleketweni ku ri a ni ri koho wa landzelela mara ni ta mi vutisa ni ri mi ni ta mi vutisa kahle ni vuya kona siku rin'wana hi vu November ni ta mi vutisa ni ku hey ku hamba njhani a vona ni ta mi vona suka leyi a vuya kwala suka leyi a vuya la mina vona swilo mina vona swilo ezikhini i ri munhu wa kona i ta safara kwini a xikhwameni sweswi yi ta va kahle ku munhu loyi o ku landzeleleni ende hi ku langutisa ku khenisa ku munhu loyi a nga ku landzeleleni i Bliss Boy vani voni un'wana guys a nga ku landzeleleni a ni ya swi toko i landzelela Makhadzi timali tete ta Makhadzi a ta yena phe Bliss Boy a ngo va na mali ku khansi ku yes man ku va munhu wa average kahle like vanhu vo tala va nga va kha va ri henhla ka yena a hi kaneta swa ka kombisa ku yena i tshama Sandton i Sandton ya nsati you see hi ya nga ku landzelela ku hi yingisela kahle let's go yo male vera vona a ko fa ku kola nga ta va khatwa ku mina swi tivo swa va ku landzelela hi
swa vava ku landzelela swa vava ende loko i nga ri matimbeni swa vava a ku na munhu a nga valeki matimba hinkwenu matimba hamalanga loko swilo wo zile nga ri matimbeni useless mina general me swilo leswi ni vona from kule ngopfu that's why no fana no ni beka kunene loyi ni languta ni ri le kule ni ku namuntlha hi siku ra bazi n'wana ka hina i swi veke kahle a ni ri pavi hi siku ra bazi ni ta va ni loyi ni bekini ni khome khona ya me ni langutini ka ni ku ku hamba kanje a ni ri mina Steve i suka kwale i vuya ku ni ku mo nyika ya xinkwa no ta ntata cina na makamu mo hi nyika ya ku va yi ri ya transport lava le misava a ni byeli ni vulavula hi laha ka misava i ta va kota ku mo hi zama ya transport ivi a ni ri vanhu na tichomi to tala ngopfu va swi jika ni va vuya va ta vula va ku phela u nga vona nchumu lo n'wi zamanyana hi so leswi leswi tiva ngopfu mane no va champion a ngo kwata internet no va champion mi ni hleketela tano a fona kunene ku hleketa ku hosta yinini kwala phansi hambi mo hindlela yinini se swi vona ku xikhwamini se ka beta ay swilo leswi na swi tiva kahle nge byeli wa there watching this thing wo languta yona ku endla yini loyi mara wa swi vona ku endla yini loyi u swi endla yini loyi mara swi nga ku swi endleni wa swi vona ku endla yini loyi ikulukumba n'unombo pompo ta mehe la ni famba ku ka ti-operations ta mehe ni pfala pompo ni mila ni ku wi a ni le matimbeni loko ni ri matimbeni hi ta ndlela va to va kha va teka van'wana hi nghena hi ku teka iwe metro beats ya Miss Beef tana na weya hi ta hlanganisana leya next week ya le kwini a Miss Beef teka na wena wa le kwini teka yeah and stuff like that yeah swi twarini kwalana so swi clear ku i kombisa mahungu leri ya ka munhu loyi a nga ku holoveni na a kombisa ku loko se ri lembe ri ya hela ri ku ku kha ku teka xikhwameni ende ku languta laha i ri hambi va ri kahle mihloketeni or va a ha ri ku landzeleleni a nga suffer financially and the stuffs leswi a kombisa ku xixo kwalaho hi ku yena se la ku pfala timpompo laha ka ti-operations ta yena so i vula xinjhani phela loko u hleketa kahle ka yin'wana ti-clips ze hi kombisa gagaxi ku ku na tigigi to tala swinene leti a va kha a ti a ti pfulapfula a ri karhi a nyiketa vo Bliss Boy and i tlhela a kombisa ku hi yena a nga ta ku Bliss Boy a za a kumeka a tirha na vo makhadzi before a jola vhele ye a nga pfulapfula swilo sweswiya yena i swilo leswi swin'wana swa swilo leswi of course a nga swi kombisi se swi swa kha hi hlamusela timhaka ta ku hoyi swi nga ze swi lasta nkarhi wo fika kwini na kwini va ta zama ku se va kha va vuya back to him so ni twe na ku yiyango ka Bliss Boy kwani tlhela kombisa ku i munhu wun'we hi yena la nga tlhavi a tatarile and swi clear ku hi nge vulavuli hi J John hi nge vulavuli hi paparulani i khate khale ngo khale a hi vo Malastan njhe khale paparulani i swa khale a swi vona step because even in February a update about the same thing ku a nga ha hi book a tiyisisa a kha a ya mahlweni a ku ri khale manje a ku ri khale so mhaka yale a reds swa ku Bliss Boy fika a kurisa brand ya yena I guess outside Makhadzi because a swi tiva ku I jealous mara swo boha eventually va ta tshikana like relationship a yi balance you understand so since he's a musician a zami swin'wana like ku va a kurisa his brand outside Makhadzi hi nga vula tano since now i khata ti-ties na Gagasha unless himpela ta tlhaviya ndzhaku laha a nga ta a chingeriwa swinene hi swi tivaku hi Gagasha ta chingeriwa swinene swo leyi update to vhete yi connecta kwala makumu laha mi ni pfa ni rivala swin'wana mi kuma ku ni tsarile ni nga ha swi update by the way mapele ku ta EP ya yena ni mara a hi interest ngopfu ka EP hi interest ka munhu loyi va hi ku va featurana and munhu wa kona i Mthimbani so mi ni hlamarina ni vhete ni hleketa mhaka leyi a ka tshama buwa nomo loyi ni vhete ni hleketa mhaka leyi so mi ni hlamarina ku a Mthimbani
I ta a ri kona ka EP ya Mapele the Boss. I was a bit surprised. I was like, va yi solvini mhaka ya vona ne. I was like, okay. Mara loko a swi nga ri ko lapha na ku ni swi vone before mos. Before post leyi ya postiwaku laha hi ti 19. I posted before and ya recent. Ku ya recent a hi voni hi Mapele ku Mapele hi nge swi tivi ku i wa rini. Ti-images ta yena since wiki leyi ya fana. Vele hi voni movha luwa nyuwana nga na wa Jeto ya red, so swi tlile ku i mhaka ya recent na le va kota ku va va hlangana va tlhela va fika va endla na risimu, so I was a bit surprised. I was a bit surprised. Give you go, swi herile leswaku they kicked me in the mouth. Hey baba. Hey, my bone, you go, he kicked me in the mouth. I'm bleeding blood. Shapasa. Hey, ya shako, mtimbana yana kwa fika salute as you can see kwa la Lulama my mother. He kicks my mouth. No, manga de la. Okay. Mhaka yaleyo leswi swi nga swona va tirhisana swin'we na me ni hlamarile I think this image ta yi save ta yi vekela as ka thumbnail la and stuff like that. Hi leswo loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Baja na prugas fan ni suola ndele go fan tagale Baja yon le na prugas fan has fan money kuna mbani wa loyi mali wa matiti mawoni Leon, tenga fani. Leon fuera entre los ojos. Mi flor no juan. Alolo. Allah. Pretende ya uma kaya. Pretende ya uma kaya. Atenga fani. What's ngafani? Lia ina mano kona kasale. Nina nani wa the suit.